Iji ni Wero TV. Riri ne edharia Wero Weekendi. Kethinkatho na Antone mutegeri bwega ntuba kuona kanya kugwatanira na bautukiri Wero Weekendi thaa 3 mbitagwa Ntinyari Kenywa tani jambo tukubanganiritio tukubona aru akiri nteto chieto. Atongeria mwanya kwithukira na kumeneria miario Rigathi Gachagua bakiugaga kwenda kugaukania Kenya. Arimi barabankene na mpingiro ya nyomocha kithaka ya Meru National Park kumeneria marija raba kwamukira kumakiri thirikari nuntu ba winyange bo miunda yao ni nyomo. Ribakando wondi ne akirwa na ari kumakwa ne thivya ya roje gwekirwa thumu roje rura rwithagara rukibate ithebo kadha. Akariba mawathe gutetea ronde antu bawendi bubwega Jamiru bagwatanirite kenda kuguna na bare pari na mawathe. Kugwatogeni okaire Purity Richard no mwananire wetu wa mathithio. Miario ya ure wari munini Rais Rigathi Gachagua ya gweta mwingi cousins nionekete kutharikirwa bo kathane atongere mwanya bara bagukari intere cia chuka atongere baba bakiaria bari intere cia mwanja tebo ugite miario eu ni akwathura na mugongo na boburu batemige kane kiri mambura jaweja ni bwangari ya skuru ya Otiano Bondi ya chuka na minister wari tukugeba mwingi Geoffrey Ruku akugwatanirite na atongere bangi bari omubungi wa chuke gamba ngombe Patrick Munene wabure mugambire indikiri na bangi bogite Kenya ni antu ba ngina nethe omwe na batetekeria kugaukanwa nyarebe kirita wirane bwa kwika mwanka muthe munini Rais Kithure Kindiki na kinya Rais Ruto bakiwa ageta kibindi kingi kia wathani Martin Mugambi na gutwambiriria nacio. Yeni gia chukuru ya chuka tekiniko kana mwanja tege kurigia gukenera na nkinya kuthaga na mbachi ya chukuru ino yo bundi enjero. Thenya we mundikira twika gia gucokeria na gwikiria njugujugu urari munini wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua. Tongoria bakiri maraba kiugaga na thiete na mbere kugania Kenya nkuruki. We are brothers and sisters katika taifa letu la Kenya. We have one national anthem, we have one flag, and we have common boundaries as people of the Republic of Kenya. Siasa ingine watu wanataka kufanya siasa ambayo haina maana. Siasa ya kuongea tu na ya kurudishiana maneno. Tukome hiyo siasa. And I also want to advise our young people. Let people not incite us emotionally. When they come, ask them, what have you done? Today we can ask Pato, what have you done? Pato anaweza waonyesha basi. Batongoretu ya hii minister wa uruti wira bwa mwingi ndeni ya nthiguru ya Kenya Geoffrey Ruku mubunge wa Boririndikiri Mugambi, mubunge wa Murang'a Kagombe na mubunge wa Koroto Sabina Chege ugite gutirirwo kaseni ruri nthiguru ya Kenya ko bura boriogo muntu imuruagina na mwaragina wa muntu rongi. Kwa hivyo mimi ningeomba tuendelee kushirikiana, tuendelee kukaa tukiwa mandugu na madanda, wale ambao wanaitana cousins in the Republic of Kenya. We are brothers and sisters. Wale watu wa matuzi wengine wamekuja hapa wasema ate cousins. Hatuna cousins. Hapana, wakasai ndio tunaitwa cousins.
Hapana, watuite Cousin Kithure akiwa president. Ndio tukubali ama namna gani? Kama kutuweka ntwalitu wimbo yetu ni Ruto tutam Ruto hapo. Asante sana na Mungu awabariki. Kwa kumuri antu augugu. Tongoria baba gwatene na mubunge wa gicigo mbunge gecuke gamba ng'ombe Patrick Munene bariuga baba gakara thirikari ni na bari kumwanka muico kenda kugwatira mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto kiri uruti wa wira na tamu yake ya kairi. Tutashikilia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri. Hebu nione wao wanasema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, Mheshimiwa. Asante sana. Unasikia utamu ukiwa ndani ama nje? Mimi nasema maneno ya ndani ya nyumba. Utamu iko mtu akiwa ndani ama nje? Na nyinyi watu wa Tharaka Nithi mnapenda utamu ama hamtaki? Mnapenda utamu. Kwa hivyo mtakaa ndani ama nje? Sasa hii maendeleo si mmejua mahali inatoka? Mkwame naye hapo. Nimesikia ati mnasema yeye ni ati hakuna kuingiza na kutoa. Mnaingiza inakaa ndani. Anakaa ndani. Bakiaragia Waino bariuga Kithure akindiki uraimoni wa mutongoru wa mugongo bati kwenda gwetanirwa no Kabira. Bakiugaga ikyo gitumi Kithure akindiki akuthiuruka akira guntu ndeni ya nthiguru ya Kenya. Tunatembea hii safari pamoja ama mnaingia kwa msitu? Tunatembea pamoja. Tutashikilia naibu wa rais Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Tutamshikilia. So tuseme Kindiki Dani Kindiki. Asante sana. Hapo kabisa. Ni kwa sababu hataki kuingia kwa ile trap. Mwanzake aliingia kaambia wewe unashindanga tu pale kwenyu. Wewe unashindaga pale kwenyu. Wiki iliyopita tulikuwa naye Ukambani. Wiki hii tukifika leo tukienda kukupata pale airport na huyu anaitwa Ruko. Alikuwa ashafika Ukambani. Na saa 3 asubuhi alikuwa kule. Saa 8 alikuwa na function nyingine. Sasa si mnaona anatia bidii. Unajua kwa Kikuyu si usema jabatike tikere. We shall make sure Kithure Kindiki continues to be the deputy president and William Samoei Ruto continues to be the president of the Republic of Kenya. Itokotekana yao loi. Kiripotera Wero TV kuma Mbarichia Mwanja Tikirigi Chigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Na muthuro Jomo Kathari mikuma Kinanduba Murera Mpeketoni na Ntereinge iririganirite na mpingiro ya nyomocha Kithaka ya Meru bamenerete thirikari kire kubara akumania na winyange point of view mono kire irima arimi baba bariwa kinya kithira kigina kya milioni 950 ni cia tengero cia kubara bara mukira mbete nini mono pamubaki amukira kinyangiri 3 na bangi ijire arimi baba riuga thara bekiri ni nyomo ijini ya mbeta kathumba na kiraba kure ni thirikari yumba kwithirwe kibara mbete injega. Ateni manjabu nengiri 3,700 mabebuta mbekere twadimone mwankanda watirwa ne presa ndagwa ende wonda wa ndaibiru kinyanga itwa inyisukare nyatha ya ndigari yendera ni osaitwa urirwe baani akariba Murera Kiroyo Mpeketoni na Nturengi irithiurungirite kisitho kia nyumo cia Kithaka Meru National Park na bobasi umirite kuonania kuria kwanirwa kwoo ni mariyara bari-ini thirikari nyuma ya interview kwenyangwa ni Njou bakiuga beterete mamilioni ya mbeta ira bamukirite kuma kiri thirikari ni nkai muno na bekiri mung'ana yo mbeta ira babatire kuriwa kukimenyekana mweri muthiru Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki ni bakinyire ntere ucia Murera na kunenkanira kiina kia milioni 950 mariya bara benyangiritu interview ni nyumo cia Kithaka batwe turimaga tukathomithia na beto na bi turimaga no tha ilastia twarererwo ni njogu ilamia nyamiundene yetu na tuleza tulalaitherwa tulerwa tukariwa na twerwa twetere mieri 3 ondalemete ka 3 cia moya cia nso cia mung'ao cia mpempe na after president kweja kunenkanira mamilioni ma mbesa lo yoni kandi garinde nanse no ndo nkinya thaya na bakwa imocie bare batethoma baterete mbesa na ndarererwa ingi cionde ni Njau imbithitwe nkirirwa mantu ya nyanya
inde murimi wa matunda yetawa dragon fruit na into hivyo nthe biombere kwithwa bikinyangika last year mweri wa 8 na monka thai depending manto ya database manto scam kote mari yaria na batu tore akariba kanjo na murera na ntukai tukorega na nte twetu tu mienda ringi bambalira munda yokwa ywaritwe ndoroko cia nyani na ndengo na meloni ciari kuu ndene barambalira bambira nkariwa kwi mweri wa 6 barambira nkariwa baria aringi batwire turugure account turarugura account baria aringi batwira twite kwanke mutulaithanga twi system ne tureta twi system ne lakini manja buya ndirone ndariro ciringi 4,950 ndio tukubaoria ni mbimbo mbekia kuona kirinto bia kabiregi bambira no ndiwe 8,800 ndina munda wakwa eka 3.5 ndimite mwere mpempe na watermelon na mwe na nyanya nkaliwa mbesa 7,700 nindiari sana inambiu cietireria cionthera iciaretete na unda ndatayite mbikirinya mamilioni ya mbesa ni umbira ndandikithire kinandu bari into biari nacio ni messengira antora bancogere ndi utuma bubakenda vs nicio nyanya ciakwa iria ndarimite ibu cia kariu ciguriwa munda yoathire ibio kariu na ura wayire ofisa wetawa mutethia ibayire na mtu wetwa Ali wetawa Ali uro pack simwaga bayi bantalire bambira ba compensate ni 1.2 na ndaria mbetere swindero ndure account ndaringiro message na monkatha yo tebio ndona bari wa biraba kuromba ni betikirwo kuthiata intobio kulukira njira ya koti murimi ka kuthira na batu tukureana na system ye no ga guthura system ye tombo turia batu twetekirwa tucoke kotini tukatheta intobio to kotini no tukwethura riganto beta kotini ndamenje ciara ngirigasa ya kandika na kolelia muntu ata kotini na thia taronja station akona Hosea Mutembei ni wakili mwirio yoembe antibedrite baita kotini metwira twire una ba compensito Linera nende jite ni vai koti ra ingira abenu muntu wita koti. Vai kwa kesi ngidi la tora kula ngidi chonde chengo antu vero bete kibeta compensation committee. Compensation committee leto no kenda vides. No uba doketie. Kwa wike siara we na KWS no yo dokia na no yo njanje. Ne kundisaidi mbio kurea. Ndikiriere negere no ebro ete kwero kenda bres emeo si trea babutu kukanesi gelia keto mo leto kona ribo inge bakiomba kombina kuma mambaye kuma koti ni badra koti tinta bero ndo koti ni era se come justice negoziatero only my thinking that na ande vai se kwa political solution ama parliament ba kumanda badra bakiriana ande session day by the expressly and the late option ya committee kuthigite case ciarimi nkiripotera weru weekend kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kinyua Akariba kando wodine ya Kirua nari ni batigi na kimakoge kinene inyuma ya ntubate kumenyeka gwekira thumu itanginira ritangiri ithano ra roje ra mukari umwe nturene uroje ruru rutethagia mwingi nturene muno kagita kathano amwe na nja ya mwene rurikana gwekira thumu untubu maketie mwingi nyuma mabisa borithi kuringira ripoti nibajukite kagita mbere yabo gukinya njeje na kinyata kabobo tingani bakiuria njeje kubera muthuganirwa no njanje itangi nayo Antonia we irugete na muthuganirwa kinyomwe ni ontu itangirire rithiritwe rigitungatira mwingi Ikarika ria kirigiri onekanite ntore ankando kirwa na rinyuma yetangiria roye ria ritangiri 5 gwikirwa sumu muntu atakumenyekana amwe na kwethirwa etangirire mucho muntu ritumagirwa nkinya na atori na akuruki na njira ndarokere gukira na ndaroka kwibanga kawindo randoka kwibanga rukiri da kunda roji tangine riakwa ndekera roji rwa chai riko no churu no ndindari na auri ba mongo mndene ndigwikira chai riko na ndekera churu riko
ndacoka kuigwa muruki chwa ndawa timenyete gitumi kia mtura wici tandithirie nteto ici koguo ni ndiuga atiri mtura thithite ucio mwire atithithite bwega no tontici pia yo ngwara bangirite tubambere manja yonthe na kajira gako kuona aja atiba kurukaira bagita skuru anda bamuru akwe bonte akabira kage kare au bakurukaira au beja bakanyuruji so tumba ku approximate na tubanga bomba kunyori no tunukunya tubara imunda na baba raurai na no uruje boka matwa gwita mundene antu baba ingi ndeigwa ruji rugwikirwa ndawa tweja ndegutaira ruji rura ndegwa na murukio ndawa muthemba u magumba ni ate akuthira thiria anja uju nowe ambira nti ndamuria kurira andu la mutulire aja ambira ari utira andu kinyangoko ari kinyambori ari nkuruki family ino ibamenerete atongoria bokari kiraba kugamwa na kwithirwa baringite ripoti kiri borichi bariuga barerirwe bogiora bakuthuganiria kaingwa kirwa mpeni ndabera nande ethire bra reportere na askari babwira bweta buthugani no witete ngugeu nikena tumba kwejo mugwata ndabere uteo sheria erereo rubatere ruji ruu bakeja bagakikisa bongo rugeta rukathimo rukone kenda wambiru wekeri kuma kenda wera ruji ruu wekeri Kenya yonde yone mantu jora yathithikite nikenda ntu baba kona kiao ethe kwe muntu bangite obathiria nja yonde nikenda akomba kuthuganirwa na kombo chuonwe u na romba ria kariba baikiri atongoria bokaria barutho chunkoni bwampu ino ntumwankira thaino barikara no ugwaya mantu jaja tegerwe na jetirwo bwega ontu kwina mutana mwene njeje tukinyite akwite nyumemeri etha twithiri na ikewake kia mwajerie na tutimba kumenya mbia arumire kira chore bawe kwa uke kwithira kwa mtu abangira kumuraga no kubanga kuthiria njeje itokorombo chongoni buthithwa nekenda bokona kino tomanto areja okareka ya manene kira tongere bathirikari bathithia chongoni kumenya kigitumi kia mtu ucio anthithiria ucio woi ankoromba ito ankoromba ndene mwathani ito thirikari yetu ire tukaritie ito ne murike njekwa mbere imbiereku ito ne murike yo ne imbiereku mtu ucio uronere njatithie manjete yete kuthiria njaja kuraga no tukaige kwarejite nakyo ndiromba thirikari itujukiria atagaria ejukirie mtu atagare kana asiumirie ni karikarira rikuyiritwe chabuchibo wa Nkando Stephen Kinyora kugo chonkoni bukaruthwa nteto ya kawaida tutaigua nteto jeje kairi na mtu uthithie nteto ute mtu ina nie njaga no nto ja kawaida roje ro rutumairo mtu wonde kwina ana bakurukaira baskuru kwina aturi barabarere aja ya mtu akaigua nyonta ukira akunda roje chunguzi bugeta na mbere kuthithwa nikenda mtu ro itete ngugeje omba kugwatwa nomba kujukirwa matakade zira jabatere no ntote untu bubwega athithitie kuma gicigo mbunge kia Boring reportera wero weekend nio kambitaga ki Mutegi akariba mutegerero TV tanambera kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntitonkuruke Kiama ya DCP batongeretwe ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Captain Mithika Lentore bakariunga kaunti ya Meru kwaraniria na ugo Momero nikenda kuibangania na tuibanga twinthe turi amwe. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi cousins. Juma tariki 20 mweri jojo bakamberia nkobo kariene ebeje stage ya Skis Mutindwa gakoromone na barekerie mugutano. Jumamosi tariki 21 Mikindori Maoa Kiengo Mutuate Lare Kangeta na barekerie Kianjae. Nayo ntuku ya kiumia ni Roire Kerua Keberechia Timao na jorekerie tauni ya Nanyuke. Kutoka Meru Waziri Mithika Lentore. Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Basi yangu ni machache sana. DCP sikiza Mkenya. DCP sikiza wa Kenya. Au niokuri nontu we want to make sure anetwenda kwa picha Mukenya uwe bwawe ibukuthikirika na wina maana. DCP sikiza ground sikiza wa Kenya. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on here. You're supposed to be
neutral. I don't even know what that means. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Nukwenda munda jo mwega Solution Housing and Investment iba gukumenyithia gurura na nyuki Prime Land ni miunda iri guntu gukwega na iri na title deeds ndene na nyuki barabarene na nyuki gwitaro muruti akwina Olpajeta Conservancy na kilomita 5 akikuma na nyuki town no witarire plot yaku araika 5 shilingi milioni 8 ikiamwe shilingi milioni 5 nusu eka milioni 1.3 kuota eka ingiri 700 na aneithia eka ni ingiri 150 kuria ni bobuthu no uri deposit ya gichunche kia 30 no thirikiri wingi na ntuko 90 kana kobe loan kiri Solution Sacco miundeje ni miaga muno ya waki ni antuwa ega kagwika biashara na kinyaga kuthithiria urimi ni untu bonte tonkurukiri ingira Solution Sacco kiri 0723 743 910 kana 0711 833 615 kana no uriungira website yao kiri www.solutionsacco.com. Solution Housing and Investment, your dream, our concern. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Gweta na mbere kurumira nteto chetu akariba Meru ni batari kuthiragia magamba na njira ya kwaranire na kuthikanira nontu wa magamba jaja gweta koti kuringana na atongeria na maabisa mwanya bathirikari ni ati magamba ja koti nijakaraga muno mbere ya jo kuthira na nijatumagira kinyambe cha inyingi ontu bakuria mwingi kugeria kwebuka baruga magamba ja kinya nijakaraga rimwe na kureta rumena katigati kabare bakuthitanga na DCCO Imenti South Mary Mwangi akiari ugite Meru ni imwe ya kaunti ritongerete na magamba ontu atarite nandi nupo batere kuthuganirwa kuthangikirwa na gukinyithwa muthia mutugikare no ina report ije. Akariba kaunti ya Meru ni boritwe gwitikiria kuthiragia kana gutumira NDR kiri magamba jao antu ni akwithagirwa kagita konthe no igamba rikitwe kotini ni migambo ya ritani ba NDR batatu areo kinya DCCO Imenti South Mary Mwangi uria ugite kaunti ya Meru ni ona baithatu kiri wingi bo magamba kotini aja Kenya na nikyo bashumirite na Mauritania kiri bamwe bakari kenda bagatetheria koti kujanyia bakiuga rima magamba neja ukara koti kagita karaja mwingi jukethera jwitumira kigina gikingi mathaja maingi na muthie na ikinya rumena rugatonyero batu tulia Meru tutetikiria na tute blaze mediation ikyo gituma magamba jetu jakara kotini miaka 70. National Crime Research Statistics zinaonyesha kwamba Meru is among the top 3 counties with the highest number of crimes in Kenya. Watu wengi hawajejua mambo ya mediation na ndio that's why tumekuja kwanza kuwahamasisha na pia kuwafundisha ili waweze kuchukua hii mambo ambayo inaitwa mediation ndio waweze kutatua kesi zao nje ya koti. Tunataka wa Meru wakubali kusuruhisha makesi zao magamba out of court. Tuache kupeleka kila kesi kupeleka kotini za familia, za succession, zile zote ambazo ni civil. Tunawahimiza kwamba mkubali kuembrace mediation. Kuru Kimanda Mere na ugide kinya barabara na magamba kotini tayari no bete baka wa mataro kethira no baite gambareu ridire rigichogwa kire diara kenda kore churantaira na antoti akiuga magamba nkuru kya gichuje kya 40 na kumakirigana aja kire mongo jwa Kenya jethagira ja kithirirwa omea koti. Cases in court can be referred back for mediation kwa sababu zingine tunajua zimesubua sana familia, jamii, meherega. Tunaomba kwamba wakaweza kuembrace mediation. 80% of cases are solved out of court through ADR. Na kwa ADR tunahimiza sana mediation. Kwa nini mediation? Mediation among all the ADR methods of solving disputes, it is the best. Kwa nini? Ina restore relationships. Mediation
niyo njira ria njega tubwirite kutumira ya kuthiria magamba mono ja miunda magamba ja succession jaturaga kotini miaka mingi mono womba kuona igamba ritwire kotini miaka 10 miaka 20 miaka 30 ende ukeja guchwa mediator akuthithirie igamba riu mono ja succession ndumba kuthira na mieri 2 kana mono inyageta mono mieri 3 ke reportera titosha weru weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare Kirente toingi na ndi mukaririgite gwa gikundi kia antu ba mawathe kia Neema Nterechegembe no Samson gikundi na ataririte ni bethagirwa bakiuririe muno methone ja thirikari gikundi uria kinya no mwandiki munene wa antu ba mawathe ja county ne Meru ugite kinya kiritwa nyandene ya thirikari batithairwa bakiona kanya ko tungata kiri mubango juogi majwasha aruga ni bekiri wira no bagutethagwa ni thirikari ende bobo botumbite kwithirwa bugikinyanira ni bakuromba na ndi kinya governor wa Meru gutigira ndene masibitari kuri na ndawa cia kung'ana ureba mabao kuri iria babatere gutumagira magita kwa magita. Dennis Mugendi na kurikithia Kenya baba ingi ni bagukurukira kagita gako moni onto bauria muturire jukari antu bali na mawathe bali bamwe bagutarania jare bagukurukira kumena thirikari bwa mbere buri kubagurwa kiri mubango jaweja ni bwa mbesa iria sieja gwa kiribo. Samson gikundi ni mwandiki munene wabo county ya Meru mutongiro gikundi kya Neema Disability kiria kiri kanthia rikiegoi wandini akiegoi antobochio Igembe South mandi ya cash transfers yo mandi tukwenda inyelu muno no transfers irathera ikonsindwa ki severe disability yake na thaikira tuguinyele turugwa no nduke mandu ya yotetheria mndura na mawathe itukuria kinya mndura nethire kinya wake akirikanwa na mandu ya severe disability yombe kurutwa kutuika buonka muntu mulemavu na komba kuthire considered kana akirikanwa kinya yake kwa cash transfer mawathe imamati kwethira makiundumi wa thirikari no nto wa kwethira nto wa uteka kwende bethara baina nyemwiri na kithira imesa mbecha ila ikoya no cia disability ikaya wa nto asibi yake into ya wa kiwango kionde kia nene oya ora anto wa na miaka 70 bango jo tungata bogima jwasha ni jungi jubairete mpanga na mpanga ingi na yoni sibitari kwa yandawa ila sibabateri ko register sa dairo ko register urerua wekire kwena category ya disability leu batwika to kona enjoyment thirikari ke to enjoy ke ko enjoy mulemavu leyo mwira atire kwetha we mulemavu ukaerwa tiki au no kero andika disability ya ndri yeku ukaandika lewa andika ri Antole amana tano wele amana tano tatu amana mwanja serikali inataka kujua kufanya nini kwetu. Kwa hivyo hakuna usaidizi tunapasa kwa serikali kupitia isa sibitare wadra wena kinya mwana wena mento ya uwo kwa momento nonge goro itakinya sibitare kwa twe ko tendawa ukaro tendawa ngera mbite nkaure na tene nyambeza cia kugura tasoka mwana ora kankathega kinya na muri mwankalira ngathuguma mbeca cia kuona ndawa cia kugura ndaromba ngabana wetu mutuma sibitari cietu atutebura cione ndawa president wetu William Ruto atuteithie na bana tukinya mana tanunya kurirwa saa no muntu aya tuyacie turi ntu ya thai turi itakinyo wethe no ari ya saa mweri wena mwasi ogera ko kari angiri mwanja iwatene ono tena kinyacio toko azoko wa isogera mwana na kithano kwa mancho te onge to yanto baba mental health non to included in that category thirikari no mboto tedia on issues imanto ya Amerika konya ndawa non to yonto ndawa ito tumera ba wenge cia epilepsy situethera cia within the country ibinges either sume Germany kana India na mpende mwe ekosti thiriaderi and above na no wete kinya umiuria ukaga. Dennis Mugendi weru weekendi Igembe county ya Meru.
Wingeja Meru ni jugwatanirite kiri rugwendo rwa kuonania wendo kiriana barabethagiro bari gikarone kimwaja Meru bari na mawathe ni rugendo ruria gukinyia atongere mwanya rio munini wa gavana aja Meru Minister wa Michezo Elias Murega mubunge wa Mwekuru amwe na atongerie bangi mwingi ni jutari kinya kwigikana baba kenda betana mbere na uturo bwao tanto bange. Ntukoye na ruani okari ntukoye nene kiriana baraba menyagero gekarone ge Furaha Center ire ntukoire arungameri bagekaro gikiba kubanganite rugendo rwa kumenyithia mwingi gukarania na baraba thari mimwanya mono baraba rumeri ne mirimo ta cerebral palsy, Down syndrome na kinya autism. So far from these last 9 years we served more than 2,000 children only in Meru County. We are not stopping here. As I said, we had the dream, big dream. And we have our foundation in Kenya. We have our foundation Help Furaha in Poland, where I come from. We have our foundation in Italy, Help Furaha Italy, and the Netherlands, Help Furaha Netherlands. And those organizations, they are working together towards the realization of this big dream, which is building modern rehabilitation center. Ni mambrajaja imbere tuening kadha ya gavana wa Meru nwe First Lady Miriam Mutuma. God has given us this chance so that we may come together. We may stand together with these great people who have started something which is of greatness to our people, to our children. Thank you so much, the founders of this foundation. You are doing a great job. And the government of Isaac Mutuma is ready to work with you, to join together, to work with you and to walk with you in this journey, because I know this is not a very easy journey. Na kinyamo nini wa gavana wakili Linda Gakiki. Grateful and humbled to be here today to join the family of Furaha kwa hii walk ya kuweza kusaidia maneno ya watoto ambao wako na exceptional needs. At least we have learned something today. It is children with exceptional needs. The county government of Meru iko pamoja na Furaha Center. Any special contributions that will be required from the county government, we will be ready. Makena and Tomarete, we are ready to make our contributions as a county government. Whatever support you will require, sisi tuko tayari kuungana na nyinyi. Serikali ni mpya na lazima hata wananchi wa Meru County paigwe kwena mwanya tesa sawa. Dijikiome na jokite kanya kuromba Meru guchiandikithia na SHA kenda kuguneka na motungata ja thirikari. Thirikari ya Meru County ni kuromba anto ba register na SHA. Kinto kuga bo register na SHA ni ati thirikari national government ni kunenkanira mbeca sibitari chetu. Lakini mbeca iwi iteja tote register te SHA. Na ito kwenda ndawa sibitari. Ito kwenda mandaktari baande kwa bwega na bari wa mishare mega. Ito kwenda development ndene ya sibitari chetu. Thirikari ento ithingia ni jukitie steps iria che necessary to make sure tukuthithia masibitari onare tureta biumia biere bitigi nye icho iturare turarugura sibitari rutererwa Mekindori. Last week itware nara Nthambiro twirugura maternity and child center support na thirikari yetu ni kwenda ku make sure sibitari chionde ciena ndawa ende tutiona mbeca cia sibitari kethira tuti register SHA. No Minister wa Youth na Mbeu Mbithi Elias Murega akiromba aciari kumenyerana kienda kurigiria makarika jana kwenyangwa kiwendo. That Meru County has been leading in gender-based violence. Teenage pregnancy, bado tuko top 5. And these are the stories we need to change. Henceforth kwenda mbele. Hii story haita change kama mimi na wewe hatutakuwa accountable. And the best way is to protect our watoto tukianzia, because even our own families wamekuwa ndio threat kwa watoto wetu. Anto kathomba bare ateteri bakioto na muingi ni bakinyete kuimberiana baba onto bara butigirete kiatho gukinyanira na kuthongo mabunene.
Atwita na mbere na nteto ingi nande aria kariba Muruguma ibonanitie kwaga kunganirwa kwa nyuma ya ngugia waki bwa sibitari ya Muruguma dispensary kwamberia na uritingugi bwa rungamira gatigati waki bwa sibitari jiburari bugukira na boikira kari intere wirigiro bwa kwigwatira utungata bwogima bumwire akwie na arabethiritwe batina sibitari kwa miaka mingi Gakimutegi no ina reportije. Amuna kwethirwa kariba Muruguma ibarari kona weru nyume ya chibitari ya Muruguma kwambiria kuruthirwa renovation iba kwete nkoro nontu bariuga batikona ikiruthoka irita kawere no kuamite pensaredi yo itwambiririo na irakwa ende latigano ne etichirwa ngugi buru ira inge cyakini ntura ne ira inge iritirwa ngugi batu turatigirwa dispensary yetu ezaringithwa na nontu bobo rire yararingithirwa na yambirwo gwitwa ngugi turagwirirwa muno na tona ntubo ibo bwega na thirikari rero ne thithitie bwega na ndikyo tukuromba ite nambere nondu tutukumenya turona jakera arungamira kairi utukumenya na atakuragarire nie tangweria buru nontu kira kiombo ngweria buru ingeta nkethe ndagitari kunga kundwa ndawa kwa hivyo gutuguta na kutheratheria na kuja kuthithia mantu jorongo ake nontu gutenda gitari uri kukuma yakirwe. Kwa hivyo tia tugutake abati kuja na ndagitari etuguta ndagitari akethirwe kwimenjetire etukundagia ndawa kwitheraua ikona ya kwina mathaka ja maingi muno kuma undu jitenjiri from point ine yambo au areri kinya kethwa ne njiro tutiramenya kethwa ega kinyojo ntu nyetangiria twae ire mwe of which ka stand kara kathithitwe tutikomona ya ka kombo kwa commodity mantu jau so tukongero nyetangiria ingi tona kwithwa kwina mutaratara ju mwega na naraba kugabaka ya kuthirikirwa chibitari no kabaguna nene kwina skuru kwina kanisa o au kuliganiria dispensary kwa uyethirwa ere atumi muno na ina ngugi nene muno na batu aja na twita kitimene tugeta kibiritia tugeta kirua na ndi kutetwe na hospitali ngia kwika iri nonga gatuini tibitari eu twina wirigiro bwa ikambiri minjitiro ugu kwina giriti bwengo kyo tukona watchman akandikwa kwina mwegeri omba kwandikwo nturene twina na bathithietie mantu ja medicine stiro bakona ngugyo so i facility ikamba kuthithango na mpwe muno batu twatetheka muno nkurukia kariba biba wetete thina chingira bagukurukira thokoni ya Muruguma raba kugabatio na gantu bakuboyera rukwa mona kwithirwa bakuriogoti taka market yo taka karatasi anto ba thoko iji bare ya kansu gwete kibagite ta pamitire gitona kwa municipality kwa hivyo bakojero maratasi aja kukethwa kuna muntu wandiki bukethwa ba babatiko benya ibena tureni okuboni bakaretwa mambake tia gwikaira rukoro rukega kuojawa tukathithirwa ka market kau gakethwa kana ga setinya ka tunyamba tukaija tubu antu no bothero bai muntu akiomba gwita biashara twawe bwingwa bwatega bonora gukari ura mateja kari ije ka antu ba area je Muruguma gutugoti bareaga nontu bwa utike kuma thoko erambiria ntona tikarira tene muno ndona ndagitari bakija na bakaithia mate na antu bakaithia mate lakini mantu jau jatiganirwa ajo kwekeja gwakwa aja ugatega turi akwina mwitu aituri ma mwitu ne muno igwatie na inya jo gatega wona igwatie bieku miundene gatega wona igwatie bieku na twagwirwo muno thoko ijite kwambiria aja kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotra wero wikendi niukambitaga Mutegi Kundi kathomba bia untwire tharakanithi ibikinyete kiri muchemanio kambeni ya Chibonkondi muchemanio jwa kwariria uthuraniri wa kigomano gia gukungwira untwire bwa mutharaka ni baririte gitumi gia kari kugwatira kenda kigomano giki gikinyanira Waheba tongoria baikundi bia ontwire kumantere monye cia Tharaka rira bakubanga-banganagia mambura maukungwira ontwire boba Mutharaka Kanyinyari mambura marama kwirigirwo kwanjiria tariki 26 mwanka tariki 28 kienini gia Chibonkondi 26 kuthi mbere na kuri kanyamu kange turuthagirwa gakunganio uma nontu wa mambura tugakatumira na nthoni nyagogwa kariogo kiatho getu kithirie bwega na Kasoro Festival iratwoganacagirwo ibwana kabethe na nio toya ukungwira kuonia na gintwira gietu nikaingwa bagakura na mono marabomba kuona bora baethe bakwenderea mbere na Kitharaka giaga gintwire 6 mwanka tariki 28
ira tukaenuka na gwetu mijogoro na tutharime kiathe gia tukikara bwega na ngai aitongorerie na bwegani tekeria wana utiento nkona kiomba kurigira kachore no twenio no Antonio gonde mwekorogu tubati kuina mbabo itokebanira na korone koro babange tokabaya mere ya tomaswesi lakini kiatho iki gagenkana ya mono turina uthi tuine njai tuine mbaboi tuine nchongo tuine kemgore ena kebocho kento kyo ndike tokenetie mono na kana twetu atu akoro tungana gwange kingwa akoro bagwatana pagwa cio kare meje bwega okwatana tuwoko owaga ogo ene tweko bokia nto babe to be Nairobi be Rogongo be motino be konto ku ndai ba ya ga batuigeke kiade ke geto kinya monene wo de baba to ba siasa kana baba umite ni kana baba ko paite iba e bondo batuige kiade kereko ke geto ke ndi gare tie kiade ke ndi ogure kana ya renge to ugaga ende keri twete garigara twete to kana iro tu yarere bionde kabicha no ko abiri woko waga go tori namba boyerare Imukondo wena gukungura mambura mama onture bamutharaka nterino ciankondi moroto wa munene gutigira onture bamutharaka butikuriganiria bagentwera roina gwatene na boranto baina bekirete mekero ko gwatekerete nera yekagirwa gitene tikende ko gwato twekirete ko gwenda miabo dokimo chabo koreaga nchoti akwirwa no ya ukona gwengwana metho maku ukona buranda era watibu ndethira kwethera gucenjeti kwa gunjoni bone ora taro mankima na ya watie nkimare tukamwaya mwere kagachoro ne mtoro dage bakondi to rutarage ana getene no to kore mwana taije getene kwa ina gwata kore mwana taije getene kwa karanga gwata ene to yata kurutana na getene kidara kakira getene kuboneria pura bantu bakaranga na pura bainaga na njira kariata na njira ya Andoni anto batane bare bandoni gatukiraniria na bamohe batongoria bakamitire kubangabangania mantu mama bonde ndeni ya Kenya kinyome baye bakungwira gintura gietu antu rimwe bamistika ginture na kanisa asia nduku ituiteyaga ku kanisa yaye kugwata kacha kunkuromba antu baraba bari kubonde ndeni ya Kenya ndeni ya Tharaka ndeni ya gutuwa kungikunde ibaya tukungwira ntuino na nikenda tumba kwithwa twina mucingi mwega kwithwa twina kyo itukaribicaga baratugaga partners kana baba ya gutuwati mantu makuya kana bakwenda batetheka nuntu bwayo muno ta masukuru primary school secondary schools ino twitaga polytechnics kinya universities ibaye nikenda bomba kuona na bakuria kazi ndani ya institutions yao kukaribisha antu bonde kuma tariki 26, 27 na 28 agan Nkondi Chiefs Camp nuntubwa kiatho kia Nkondi cultural exhibition ya Tharaka maeboni ontire ba Tharaka entertainment nyimbo imwe ira bariganirwe a lot of learning nuntu twina kinya ikundi bike obiki ule mantu matene na twina kinya ka itawakaburia murathai akuruba kuru baina kininto byo bya tene bionde bakarutana twana twetu na twana ngwitigia gitari ruto kegwa kinya twe militam kwa gumuchiari no company mwana wake akaya kamurutana kintu irekira kuma all over kiripotera weru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul gwakabithe arimi beria re amburi intere chia mwangandia na ande ne bonete uguni na machiara ja urimi bobo arana ande bakubanga kugura kinya utaram bakubatetheria ni araba mukirite kinya mbewe yankurukia ngirimu ya gutethia mburiji aramoroto joe ni kuongera wingi bweria riri murimi Anes Kimaita augitaga atigira kwigikari bana kubokire gukurukira urimi bobo mwanya muthuru murioki na report je uruthi wa mburi cieria niwe borithi buria bwambite kumira kagite gaka ikundi mwanya mwanya bikija mwe na kwambia urithi bubu gikundi kia Mwanganthia Goat Breeders Nandi nikimeke gikundi kira Nandi kiambite urithi bubu bakiamukira mbeu urithi bubu kumake mukulima Anes Kimaita chakubatetheria kwithwa na mbeu njega ireka baitireria naro twinture Kagoma twina ikundi bia Mwanganthia Dairy Goat Breeders Association bara tujete kuronche mbeu na kudemonstrate ya mburi cieria na sofa twandonetire mbeu nyingi cross sentiment donated about mbeu ngiri imwe na gikundi chake kia benefit na mbeu manajana agenda yetu
ya timu yeje Mwangandia na Mukurima Kimaita igu improve mbori cietu cia area nikenda chomba kwa better quality. Ito bangite kwithwa tukirithia mbori cia high quality. Ito bangite kwithwa tukiongera quantity ya mbori nikenda tumba kwithwa nya twina market ya kwendagia mbori no ntore muito ithwa nya ntubakauma kuraja bakenda kugura mbori quality. Kwau ingotega nkona kiroto gieto gia kwithira twi produce kinyeria in the next 3 years tukethira twi neria ringe mono no ntumburi ika tugaciarithia quality breeds na tugacoka tukethira twi na eria ria kwendia. Ingochokia nkatho ni ntubwa ntukwa narua giki maita ni ntubwa ngugira aturitirite mbere mbuge na tuitirite ngugi nyinge mono ntuku icio ithatu iria tutirimanite aja mwanka twakinya utukurira mbegu cia Sinen, Arufine na Chetogani bag. Pakiwa ni moroto jwao ni kurete eria ria wamwe na kwambia ndiri eria ria mburi eria ria pakomba guchura thoko. Turari thibang mburi na ba tuna tongere bo turike ni twambire lita omuntu re imwe nayo tukinyi 5 10 twetete au twambire kinya lita ngiri imwe kitangiri ijire chekinya lita ngiri ijire witia mbere twake processor yetu na ya centriment tuone thoko ya eria letu ria turi betu na for the bigger ya ntora chionde tu atukomba kwendia eria letu tena mbechi nyingi atyo kirage tomatuga twamberie ndere yetu ya eria ria mburi ikuithirwa eria ria mburi ri na goro na mwankana nde nare tukwendia na urisabu turendia ciringi 200 na au tukwendia risabu na tukona antu are tugaikagia rete kuthoka ne ntule mwerere kwa na ure kathoka tukona are tugaikagia twethwa tugwiritwe muno na thirikari yethirwa itwete untu bukuthongoma mbura bwatuma batu tufaindika na twona mbeca mukone kwau inkanko yimisa arethi bangi bambirianirie na bagwate urithi bwa mburi injara bamenye mburi itina ngarame nene tija ng'ombe kwau ibatonyane no urithi bo na kinya ana betu youth inyabongo ibagerie gutonya na no urithi bwa mburi niga amro bubu Mukurima na Kimaita etho akirotera muno mubunge wa Gĩko Centriment wona kona kumnyaka gitaka kambani tirathoma wa nembio area Centriment presentation and budget finally in the parliament in the National Assembly. That is not what the budget is. Budget either process is a cycle. Now a cycle inotura ira batwi ara intobia tu bibatere gwikiro ge project bikethomo abia tu yakothomero ukethira tutanire tutethera tu now so ntu itwanyangiria otongeria ndauga atiri ukeyotega wendo wina wendo no manko kori atiri so ntu nukona barabara nya chewe tambacho ne nithuki chewe takatendre ne nithuki yakirirwa ntu kwerenge ni ranurirwe ikianurwa ri nuiji budget process na budget yete thoma ta kwende budget rathire budget parliament kethire kuthithia an overview of what is contained in the budget aunde twekitha kene jama ogwambaru au tuhurira buru akiuma tongeria ne kora giti na mnye giti kimi giantu na nabiri kubaitira ngugi urako baterie. We need to call a member of parliament to wonder. He needs to be serious. At 3 years, 2 years to serve us. In those 2 years, he needs to do something, and he must take the assignment responsibility. Na yogi adwa geteo, amenya gete iga Centriment, gete take arietore wanenkeri, gete a member of parliament for Centriment constituency. Every resident of this constituency requires to get what is rightfully theirs. Na nabadre komenya, that's a delegated assignment. He is a representative of Centriment. As such, it requires to accord us respect that bado tuare antubambere. Like kumala yukiri otongeria atochoke na kila kene toba mwisho. No, it's time for him to go home. No, te sorry, kaka nenya didiate. Kinyaka didiate kaka na. Yes. Muturi murioki weru weekend muturi wakangangi. Abiashara gakoromone kuma ndwangiche wendie bointo mwanya ni batariritie wagi wa motungata kathomba na mono wagi bokaria bakiwa ni bainyirikite anene na kumenerio otongire bothoko bakagita gakani kagita kara kinyambe umbithi mono babikibiki bakuga bate kuona kinoko thoko neu na are irombara ni kirithirikari runguru wa gavana Mutumatwa Ithinkia kubatethera kuthithia kithurano na mpui ura kumbikika kenda bathura atongire baberu John Thiga na ripoti je.
biashara baba thoko ya Koromone mujeho mutindo kuma ndwangisha wendi bointo mwanya mwanya ibatariritie wagia ba mutungata kathumba kiri thoko eno na ara mono baumbite kuiwa bakiwa wagia bokaria ibumbite kuiwa bugitabarikia bunene untu bakomeneria utongeria bwatongeria thoko enu kagitani gaka na makatero najo ijaingeire ga Koromone ute mtu bakweja ga Koromone na murigo jwawe endia freely ethiandikire section no mwankari tembesa cia kiama kenda omba kwendia thokone ga Koromone umanto ya security ibo kurigana ria kwari na otongori bakaile mieto kenda kwari ama security o ya muntu thimo rogerio kagiro security ni ebugi na gutari na kabagaba thokone na gutari na thina wamba bwa thoko thirikari yonka itiomba gutongoria security ite na antu bangi ome DP Kindiki akija atejite mwendantu ima ejite mwendantu kana ejite Koromone niki nantu ikiru mwendantu eru ka Koromone katina security niki na Koromone na security iri uria no ntubo iri urite no ntubo tongeria bubui ko au inda ko sere manjo mono na intonya bia tubira twareteria baganirwe na biagano na tuba mugutano majengo mujini na gitembene ko intobia tubira twareteria komotio tuonere security ya Koromone bururi ethire kabisa ne ethira utiona oni rokaro kire mbua tha 11 lakini ukea kwethire kuroba gwete ngujire neu kanjire njire kuma kwa kweria jara cionthe imbuake lakini kwe wakati kwe itare areo kwe ngurupu ya areo ya etutongoragia bwa muno inara kinyambe ombe bara barutagira ngugicia onterino cia Koromone baguwa kinyabo bethirito bakinyirika bonene kumania na mantu makwangaratana kwa utongeria bwa thoko eno oni kirankuwa ni utongeria bwa Koromone bwa twathure bwa MDC ibuto kwenda kuma rojo kana kuma narua turua tutikwenda utongeria bau na turenda county government ingire tongere twingaba na wetu mutuma twethinkia ura kumbikana turuwe kithurano no tibio tukwenda kuigwa no ntubatu twagita maendeleo ka Koromone sector na cia biashara cionthe tibunda timatunda timbi batunya county yongwa etiona mbeca county government ya kuria mbeca etiona no ntubwa kwithira town eregere kubangwa twiromba thai town ni bango bwega twina kwithurano kingi kieru itwithara twikwasekarira uwe mtu agwita akajukia nduthi jana aria mtu utikumenyekana akeza agatonya kibatwe akatharaira inye kuruza baba thoko netu no tu thoko yetu majority bojuri antu bagukura na ukethira batu twivijana tutiumba bakaria bado ute security no to the moment gutira utongeria tumba gwita kurirai gwita kuria mtu tukagita atia utira mantu jomba igwita mbere na thoko wete na order ti thoko no tuni entumbizi nyethwa soko isoko uru lazima kuthwa kwina sheria no tugutina sheria wote no kubumba kuthwa bwitite na kila kitu kukiwa na sheria itaenda vizuri. Ndio maana mimi naomba hii uongozi yenye iko iondoke, tulete watu wenye wanatufikiria kama vijana sisi. Iromba leo ndikire thirikari akaunta miru tongorere twi gavana Mutumanto Ithingia utigera niko batwira kiatho kira bakaumba kwa bakirutha kithurano bathura tongere bara bakabatetheria gukire thoko eno no ntukagenda wigendete no tongere bwa buri kukagitani gaka ikaumba kwigua gukiangaratana bonene. Biblia riwa utongori buketha buri obubuya antu abarira thaicia nende Koromone antu bonthi bakurira no tubongozi bura bukwendelea obubuyi bwebeluo kwenda antu babangirwo thoko na antu baitha bena uongozi bura bawitikia bura bongo batikulalamika no tuongozi bubwekuo MDC antu abakurira ibu so batu tutena uongozi na tutena thai uti viongozi twina bio ndene ga Koromone nyethira beku ya tutena bo wao ni akwa ndetia uongozi bo haraka na kama si sasa ni sasa hivi batu twagite thiri buru no tubakwithira tutikuthikirwa kwa wito tukiromba ria turikari atiri kwambikika mweri jojo kathira tutikaruriri utongeria bura bwiga Koromone kenda tukomba gwitithia na mbere kanso yetu yongwa kinya bongo beno kuje kwa kungana uti anene bara twina bo bati ubatetheria kinya atia kana atia ibagite kinya revenue. Kiripotera Wero Weekend Mbeta wa John Nthega.
Muchokerie nkatho cha mwanya mutegeri ntuba gutara weru weekend utukubo na arua ambirigire ugeta na mbere kurumira mibango ya weru TV no tugukira tantante tochie tumwanka tukya rojo kire weru thamugwanja kwendero tukubo bwega mbitagwa ntinyari Kenya Purity Richard no monaniria wetu amathithio.